Siphethe sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele ihora njengamanje lishayile ihora lesishiyagalombili kanti sesibheka ehamba phambili leli hora. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal usuphume umkhankaso ukunqamula ivumelwano nalezo inkampani ezithola amathenda ombuso kodwa zigcine zingawenzi umsebenzi. Ikomiti yeParlamente ibekele u-Advocate Busisiwe Mkhwebane umhla wesithandathu wenyanga ezayo ukuze aphendule yonke imibuzo ebhalwe phansi ethunyelwe kuye ngamalungu ekomiti. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal usuphume umkhankaso ukunqamula ivumelwano nalezo inkampani ezithola amathenda ombuso kodwa ke zigcine zingawenzi umsebenzi ngendlela efanele futhi ke ezinye zazo zigcina zishiya lo msebenzi ungaqediwe kodwa zibe yinikiwe ke imali. Namhlanje ke lapho ohlelweni lwethu ekhaya Jikelele sike saba nengxoxo nowengameli lomnyango KwaZulu-Natal uSipho Nkosi. Sifuna nje ukubeka lokho ukuthi masihamba endaweni soke sifice izindlu zikahulumeni engaqhubeki ukuthi wenza kanjani. Sibeka sesihlangana nezikhulu zomnyango ukuthi basicacisele ukuthi lezi zinto esizibonayo mangabe sihamba ngabe yini inkinga yakhona bese ke siyathola ukuthi kuneyinkinga eziyinhlobonhlobo edala ukuthi lezi zakhiwo zezindlu zabantu bakithi zime zingakwazi ukusebenza. Emva kokuba sekwenzeke lokho ke sibeke sesikhuluma nomnyango ukuthi sicela zonke lezi zakhiwo lezi zindlu ezimile engasebenzi ukuthi basitshele ukuze kwazi ukuthi siyivakashela bese siyobonana nalabo ababenikwe lo msebenzi ukuthi inkinga yabo ikuphi. Into njalo nje umsakaze okuyiyona esilwa nayo ngoba abantu bakithi balindele izindlu and then uhulumeni ukhiphe imali kodwa kutholakala ukuthi laba abanikwe umsebenzi benza umathanda wabo bengakwazi ukuthi baqonde ukuthi abantu bakithi bahlele endlini zodaki kakhulukazi endaweni zasemakhaya. Umongameli wase-Russia uVladimir Putin kunye noYevgeny Prigozhin baye bavela okokuqala esidlangalaleni. Okokoko uPrigozhin uyayeka uqeqo lwakhe oluxhobileyo ngomgqibelo ngokuhlwa. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж Isicao saseParlamente isection 194 esicubungula ngobuqotho bomvikelo omphakathi osamisiwe uAdvocate Busisiwe Mkhwebane sasimnikeze umnqamulajuqu womhlazi izithupha wenyanga ezayo ngokuthi ke aphendule yonke imibuzo ebhalwe phansi ethunyelwe kuyena ngamalungu esithangami. U-Advocate Mkhwebane unikezwe izinsuku eziyishumi kuphela zokuthi aphendule yonke imibuzo athunyelelwe yona amalungu esicao esicubungula ukuthi ukufanele yini ukuqhubeka njengomvikelo omphakathi kuze kube manje wehlulekile ukuphendula imibuzo yamalungu esithangami njengoba ethufuna kunikezwe ithuba elanele abameli bakhe abasha okusafanele bazenelise ngalokho okuqoshwe phansi ngesikhathi ebesaqhubeka ethula ubufakazi bakhe phambi kwesicao seParlamente. Usihlalo wekomiti lesection 194 uthi bafuna kuphothula uhlelo lonke ngaphambi kokuthi ihlandla lakhe ihhovisi liphelelwe isikhathi maphakathi nomfumfu. The next set of deadlines will now be to the public protector. All collated questions have now been sent to the PP for the next 10 days ending 6 July 2023. It is on that date that we expect to receive all of her written responses to all of the questions. As indicated earlier in our communications, if she doesn't respond by the deadline, the committee reserves its right to continue with the next step and programs of the committee as scheduled. Ingqungquthela ye-BRICS isisemome inhlangano yentsha yaseNingizimu Afrika ye-BRICS ibambe isithangami ngaphansi kwesiqubulo esithi Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Multilateralism. Zonke ke izikhulumi zishinto eyodwa ukuthi izinselele zezwekazi lase-Afrika zinganqotshwa ngokubambisana.
Njengoba ingqungquthela ye-BRICS isisemume, inhlangano yentsha yaseNingizimu Afrika ye-BRICS ibambe isithangami ngaphansi kwesiqobelo esithi Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development and Multilateralism. Usihlalo umfelandawonye besifazane abasemabhizinisini we-BRICS, i-BRICS Women's Business Alliance, uLebohang Zulu, uthi izinselelo zase-Afrika zinika intsha ithuba lokubamba iqhaza kwezomnotho. Ithi abantu abasha badinga ukuzinikezela kwezohwebo ukufukula umnotho kanye nokuletha inkululeko ezwenikazi i-Afrika. Njengoba iNingizimu Afrika isaqhubeka namalungiselelo engqungquthela ye-BRICS ezoba ngoNcwaba, intsha ihlanganise amakhanda ukuhlonza imibono engayizuzisa kulesi sikhathi. Ungqongqoshe obhekele ezabasha, abesifazane nabaphila ngokukhubazeka, uDkt. Nkosazana Dlamini Zuma uthi abantu abasha kumele baguqule umlando we-Afrika. Uthi iNingizimu Afrika yaziwa njengezwe elinikelayo, ngakho lokhu sekumele kuguquke. Ungqongqoshe uthi akukuhle ukuthi izwe lithumele impahla yalo ngaphandle bese liyithenga isiguquliwe. Uthi uMadlamini kusezandleni zabantu abasha ukuthi baqhubekisele phambili umnotho wezwe. Africa, together with BRICS, were a formidable force. We can change the world. We can change the world in every respect. And let's decide that we want to change the world. I'm sure lots of us don't quite like the world we're in. We must create the world we want. We must create the Africa we want. We must create the world we want. But for us to do that as young people, we must be organized. Individually, we won't make it, but together, we'll go very far. Inhlangano i-BRICS Women's Business Alliance ithi abantu base-Afrika kumele basebenze ngokubambisana. Africa is rich, but Africans are poor. These are challenges, and these challenges are not confined to borders or nationalities, but they are our collective issues, and they demand that we fought forward in unison, determination, and a clear focus on approaching each engagement with a mind of solutioning. So when we are sitting with our dear friends in BRICS today, in 2025, we'll sit with our dear friends in the G20. Kusenjalo, isikhungo sikazwelonke sokuthuthukiswa kwentsha, i-National Youth Development Agency ithi ukuze izwekazi lithuthuke, ubumbano lubalulekile. The importance of solidarity. And that is why we have an Africa BRICS forum brought together by young people, because we believe in international solidarity. We believe as the South African youth that BRICS cannot thrive if Africa as a continent is limping. The success of BRICS is heavily reliant on the unity and the liberation that is witnessed and enjoyed by all Africans. INingizimu Afrika izosingatha ingqungquthela ye-BRICS yalonyaka ngoNcwaba. Kodwa ke umbuzo ukuthi ngabe umongameli waseRussia uVladimir Putin onencwadi egunyaza ukuboshwa kwakhe i-ICC uzoba khona yini na awukakaphendulwa. UMzantsi Afrika zange ujongane nentsholongwane ye-COVID ngokukhawuleza ngexesha esafika kweli, kwathatha ixesha elide ukuba kuthengwe kwaye kugunyaziswe ukusetyenziswa kwamachiza okugonya. Owenzululwazi ophinde abe ngumfundisi uSalim Abdul Karim ushicilele incwadi ngomsebenzi awenzayo malunga nendlela elilizwe laqubisana ngayo ne-COVID. Once we decided to go with COVAX, our country equivocated. We had a deadline to make our first payment. That deadline was in September of 2020. We missed that deadline. We were given a 30-day extension to October. We missed that deadline. We eventually paid our first installment to COVAX in December. That meant we were now at the back of the queue in COVAX.
Njengokuba iYunivesithi yaseMzantsi Afrika igqiba iminyaka elikhulu enama-50 yasekwa, umphathiswa wemfundo nomsila uGqirha Blade Nzimande uthi kumele kuthathwe amanyathelo ngokukhawuleza ukusobulula zonke iingxaki ezijongene neliziko. Lo mqulu wombiko onamakhasi ayi-300 wahlanganiswa uSolwazi uThemba Mosia. Waveza isithombe sesikhungo esikhungethwe inkinga zemali, ubuholi kanye nezinsolo zokusatshiswa kwezisebenzi. Lo mbiko waphakamisa ukuba kususwe umkhandlu owengamele le nyuvesi. This institution really runs the danger, one, of losing its reputation and even actually going down. So I'm very determined that also we act very soon to take the necessary decision on what needs to happen to address these challenges so that UNISA can have another 150 years. Iphini likaMengameli uPaul Mashatile wethule inkulumo kulomgubho uthi lesi sikhungo kumele sinikwe ukwesekwa okwefanele ukuze sixazulule lezi inkinga. As we set new goals, we must work together to resolve existential challenges such as the following: continued lack of access to quality education, that's still a big challenge in our country. Inequality in education. There's also a big problem, Minister Nzimande, of high dropout rates. So we need to deal with that. Uchancellor wase-UNISA nowayengumengameli wezwe uThabo Mbeki uthi lezi ixazululo okumele zize ngokushesha. Every patriotic South African should be worried by the apparent decline in the prestige of UNISA, but the collapse should induce earthquakes in our heads. Students whose circumstances, including inadequate financial resources, family responsibilities, or lack of space at contact universities, have been able to pursue their studies through UNISA. Umbeki uphinde wagcizelela ukuthi wonke umuntu unalo ilungelo lokuthola imfundo. Ake mbukelisi igoqa lapho ke izindaba zethu zamanje ngehora kodwa ke sizohamba siyobheka isimo sezulu but ngaphandle ngokuthi siyobheka isimo sezulu Kholosa ikhona bekhalayo sizoba nendwendwe apha enqubeni ewe kaloku uyayazi into yokubana iMarket Theatre Foundation iyathanda into zobugcisa so bazosixelela banzi ke ngokuba kuzobe kusenzeka ntoni njengoko ulazi bayiqonga leyatshisa pha eMarket Theatre. I cannot wait kodwa manje mbukela ke siyobheka isimo sezulu. Enkosi ngokuhlala nathi nisabukele ikhaya jikelele apha kwinkqubo-ndaba yakho uDTT. iMarket Theatre Foundation imiselwe ukwenza impembelelo kumnyhadala ubugcisa wesizwe walonyaka ephondweni ukubonisa ke ubuchule bokuyila nokufota nemidlalo yeqonga. Namhlanje ke apha enqubeni siyasandendwela nguye uAnelisa Phewa ongumdlali weqonga kunye noKhona Dlamini yena ke ujongene nobuchule bemifanekiso. Masinibulise sinamkele ekhaya jikelele ni right?
Kutheni ngathi ne-fright nje? Hayi kanikhululeke kusekhaya kaloku apha funeke caca nizikhululile mos izihlangu. Ezinja nibonile into yokubana azinikhonkotanga. Siyanamkela kwaye kuluvuyo into yokubana ninathi ngalentseni yanamhlanje. Kuyaphawuleka into yokubana zonke indlela zijonge eMakhanda. All roads lead to kuthiwa eyona weekend inkulu yile. Kwenzeka ntoni kanye eMakhanda kule mpelaveki? Kuthi sizabe sidlala kwi-National Arts Festival sponsored by Standard Bank. Sihamba ne-Market Theatre Foundation. Sizawudlala ishow ethina ethi KKK by Jefferson J. Bob Shabalala. Masibeke apho kangoko. Oh, nisibekele nisithele nje ichuphe ningangeni deep. And yaqonda analysis into yokubana uyadlala ukube khona kwi-theatre. Siphinde futhi sikubone nakumabona kude. Ungapha nangapha. Ingabe mhlambe umehluko between a theatre and television unjani and wenza njani uqinisekisa into yokubana uyangena kwi-character, because I believe kwi-theatre i-audience is different. E-TV ni ku-camera. Wenza njani to get into character? Dingathi siyayifundiswa lento le asiyenzi nje. So xa usithi ungena njani kwi-character, i-character ayonto ongena kuyo, into oyifundayo. I-character ibonisa imeko eyenzekayo kumuntu and la meko ibhalwe phansi. So whether ndidlalela abantu abakhona apha okanye ndidlalela i-TV iyafana laa nto uba ndifunda la magama lawo then ndikhuphe laa nto lena endiyithethayo, yabona. So akhondo etheni is just isize. I-theatre inkulu because baninzi abantu abakhona apha, whereas kwi-TV just nje, but la meko still iyafana noba uqhubeka ntoni ngoku and iziva njani ngaphakathi. Yafana ke whether kukho abantu abayi-1,000 okanye abayi-billion. Uba uyikhupha njani, uyifaka njani izispices zakho kuphuma into. Ngaphambi kokuba ndize kuwe khona ndiyafuna kaloku nokumbukeli njengoku utshilo kaloku wathi uzothela thuphe, sifuna ukubona uba le market theatre okanye lo mboniso ungantoni na, rhabula ungafinci. Lasemakhanda kulindeleke lixakeke kule viki imiboniso yobugcisa nenkcubeko njengoko kulindeleke imiboniso engapha kwama2,400 kulo myadala. But fundamentally what we're really hoping that people do is have fun. They have an experience that changes them. They meet artists, they meet each other, they meet the city of Makhanda. Abadlali beqonga nabathungi bempahla babonakalise isakhono sabo kulomsitho. Ukuba ngumuntu osuke ezilalini yayibona nokuba siyafunda kuba ufunda ukudibanisa i-fabrics, different fabrics, ukudibanisa in a modern way. We are learning. We did a small dance of our many dances that esinayo phana kula production as a whole. So we just decided nasinthathe kukofifi, make it interesting. Uyabona? Wonke umuntu is willing ubana sibonise inkcubeko yethu nobugcisa bethu kuyo yonke lo mnyadala ulapha eMakhanda. So we welcome everyone. Lo myadala uza kuqukunjelwa ngomhla wethu kaJulayi. Kwindaba ze-SABC noLwando Nomoyi ndisemakhanda. Hayi jonga mntasekhaya ziyaqhuma inqawe emaxhekweni. All roads lead to Makhanda. Ingaske nami ngandifake epokothini ndihambe anikwazi ukushiyeka ngasemva. Ndifuna ukuza kuwe khona into yokubana cause wena ndiyaqinisekisa into yokubana ukwicala lokuthwebulwa kwemifanekiso. Khawusele chuphe ngomsebenzi owenzayo kwaye njengoko nawe uza eMakhanda, right? Awushiyeki? No, angiyi. Awuyi? Oh, ayenza uhambe space inside. Zawuhambe space insakho. So, khawusithele Thuphe ngomsebenzi wenzayo ephotographer kwaye uyinxalenye njani ne-market theatre? Okay. So thina market photo workshop, i-market photo workshop yi-division ye-photography e-Market Theatre Foundation. Besebenzisana ne-Department of Sports, Recreation and Arts and Culture yase-Eastern Cape. Ngo-February safundisa abantu besifazana about 8 eTitikama. They're all from Eastern Cape.
different districts. Sabafundisa i-photography ukuthi bathathe ithombe about impilo zabo and izinto abazibonayo la bahlala khona. Wow. So umsebenzi esikhombisayo emakhanda ilo umsebenzi walabo sisi. Wow, and ndiyathanda kakhulu into okubana uchaphazela ubana niye naya kwindawo esemaphandleni e-Eastern Cape. Ungathi mhlambe nje ukongeza kubaleke ntoni into okubana kwezi zobugcisa nikwazi into okubana nibandakanye nabantu mhlambe singadla ngokubabona because kuthiwa ubomi balapha eGauteng kuphela. Kubalekile ukuthi umsebenzi esiwenzayo thina especially thina as abantu abenza photography sikhombisa abantu abakwezinye indawo sinokuthi sihambe particularly kuma provinces lawa more rural which includes Eastern Cape, Northwest, Free State. And the reason why we do that ngoba sifuna ukuthi abantu bakhona nabo bakwazi ukuthatha izithombe sibone ukuthi baphila kanjani. Ungabi ukuthi sizwa ngabantu abaphuma eGoli abaya Eastern Cape abathatha izithombe khona sifuna abantu base Eastern Cape kube yibona abathatha izithombe zabo. Basitshela ukuthi bawobani. Baphila njani because impilo ke yabo. Anelisa ndichilo ndathi ziqhuma phi emakhanda. Kwaye ke siye salve into okubana owona mdlalo ozobutshotshe entla yi-KKK okanye triple K. Khawusixole banzi ngalomdlalo kwaye wena ngeyiphi indima oyidlalayo. Dinukisa sabulead sabuntontoni apho. Akho leads as 10 si group by 5 and siyancedisana man uxelela esi story esi I political satire. So into endithanda ngayo is xa sijonga izinto ezenzeka pha kwi-government ne-political science and all of that sort of thing siyesibhideke man uba kuqhubeka ntoni kakuhle pha and siyaspekulata ke ukuthi okay xa izinto zenzeka olu hlobo ii-tenders nento zakhona man uba zenzeka ntoni kukho nala language i-Kada speak esiyithandayo but siya-disconnecta somewhere so iplay yethu ke plays along those lines uba it's a heightened text linguistically it's beautiful but kukho nala nto ukuba intoni le niyithethayo intoni le niyifihlayo and kuqhubeka ntoni kanye kanye pha but i-comedy it's satirical and it's contemporary just a reflection uba as artists, this is our creative speculation about in behind the doors of powerful homes to leading up to decisions ezenziwayo ngabantu abanamandla abakwazi ukutshintsha imeko but for the country. So speculate ke apho uba if we have a little bit of fun, what can we do? So this is a little bit of fun. I cannot wait in the round ukubona. You touched on comedy and contemporary. Ingaba mhlambe because intend kanti sichenda bona uKhoisen. Ingaba ilanguage ezabe imephi? Language so it plays in English. Okay. But Clan City it's heightened text in rhythms is theta sabu Shakespeare like. Oh. But ungati contemporary heightened text. Uyabona like kukho I mean so swaxelela amagama athi comrade Kada leadership si apho but kukho the matter of the martyr word play and very well indeed so much so that I had but perhaps maybe ndithetha ntoni xa ndisitsho ezo zinto ezo uyarola uyarola but yabona the rhythm as well. Mamela ke ndizawuqhatha ke kulonto yenzayo uncedi luvele eso sakhona ikhona into ozawubhaqa ukuya khona ukukhuthaza ababukeli bethu abathi bafuna ungena kwicandelo le photography especially you know abantu abangamanina kuba iphotography omnye uzocimba nje ukuthi khaqa uthathe ifoto but ukukhuthaza into okubana they can actually make a living out of photography ungabakhuthaza uthini abantu abathanda iphotography mina ngathi abafuna ikole eze right nathi market photo workshop njengoba ngishilo siyafundisa sinesikole and kubalekile I think these days because everyone has a camera on their phone it becomes even more important to be visually literate to know how to read images and understand how people can possibly see what you have photographed. So I would say abantu fanele bafunde. I mean there's no way photography akuyona hobby. Mau serious ngayo you can make a serious living. Abantu right now baphila nge photography. He shoots njengami. Now me I also make a living out of photography. So it's a career path.
Beautiful. Annelisa, nawe amazwi ongawaphosa kubabukeli bethu abathi jonga xa sikubona Annelisa ngumzekelo omhle kuthi, especially ndiyacinga into yobana usuke eMpuma Koloni andithi kanye ngwananyo Josie. Dakhulela eThekwini, so utata ngumZulu, umama ngumXhosa. Hawe ma. Into enjalo. Abantu bayamane badideka uma sebengizwa ngikhuluma isiZulu. Ngakhulela eThekwini ngikhuluma isiZulu nakho konke lokho, then daya ke eKapa ndifundela idrama ke pha, then ke I put it together. So ngumxube. That's why as characters ziphuma ngapha, uphuma Thekwini, Kapa, Mpuma Koloni, ngilomxube uright ubright, ukhuthaza ababukeli bethu abathi nabo bayafunda ungena kwelicandelo ukulo, ingakumbi abasemaphandleni, amazwi ngawaphosa kumntwana obukeleyo ungathini kuye. Into xa uzawuyenza iphinda phinde, because okwami xa ndizawufunda amagama ndiyawufunda ndiwaphinda phinde ndide ndiwaqhele. Xa sendiwaqhelile ke aphuma engathi ayezenzekela. Iyona nto abasifundisa yona esikolweni. Thatha lamagama uwatye ade aphile ngaphakathi ukwazi ukuwakhupha ke. Yona training eyo xa sithi ambofunda. Na abanye abantu abanayo imali yofunda. So sine consultation ke thina sine company ethi Dramatech. Siya consult nabantu uthi xa ndingenayo imali yokuthi mandiye euniversity ndingenza njani. Sathi mntanam nansi piece ifunde. Uthando lwangempela lihlulwa lutho. Nami ngengiliphikisa ngoba liphikisa. Uthando kulona uthando oluguqukayo ekseni libalele ntambama liguqubele chabo. Leni imbokodi insimba igobi evutha bhe phakathi kweimbila ayithutha. I had to learn that, put it together, then ndikwazi ukuwakhupha as a situation, and that reflects character. Then through this piece yakwazi uthetha ke ukuthi intoni character, intoni imeko, uqhubeka ntoni apha, what is wrong, what is right, and how do we then refine it and create it so that uzaba nestamina sokwazi uyenza namhlanje nangomso and the next day. Ila repetition that creates the beauty of it. And that will create a consistency. Absolutely. Wow, hayi niwagqibile amazwi, andazi abasazazi babazawuthetha bathini. Siyabulela kakhulu ngokuba nibe kunye nathi kwaye sinifisela okuhle in your journey, and also njengoko niye Makhanda ndiyacela nize ninifake ekhwapheni nam ndithi pha ndingene phayana, right? Annelisa, nditenza kubuye ndikuchaphaze. Thethile apha ngo rhythm, ndiyakubona bukho busabumbongikazi ngoku siya evenkileni. Nansi camera yakho, nansi ya. Nanti camera 2. Njengokubusitsho ezanto zakuba ndifuna usiyele evenkileni utshiba nisiyabuya sisabukela Ekhaya Jikelele. Njemba ujonge apha nansi yakho icamera abashwe. Siyabuya nijonge Ekhaya Jikelele. Hayi usirobhile kaloku ndifuna ezazinto ubuzitsho. Oh, correct. Wezazinto ezabumbongo ba. Oh, like a little piece before the show. Oh. Okay. Yo. Nansi camera. Nansi camera. Good nifuna ipiece okanye nje. Sifuna usenzele into yakho lo dume ngayo. Oh. Okay, mandinike something ke. If we must die, let it not be like hogs hunted and penned in an inglorious spot, while round us bark the mad and hungry dogs, making their mark at our accursed lot. If we must die, or let us nobly die, so that our precious blood may not be shed in vain, then even the dogs that we constrain may be constrained to honor us, though dead. Salanat, sabuya ngoku. Sikwamkele mbukeli, ingabe inyanga yentsha isho ukuthile okubalekile entsheni namuhla ikakhulukazi yasemalokishini. Abasebasha baseWinterfeld enyakatho yePitoli bakuthola kunzima kuyigubha lenyanga ngenxa phela yezingqinamba abahlangabezana nazo njengabantu abasebasha. Abafundi bezikole ezahlukahlukene babhikisha emgwaqweni yaseSoweto bebhikishela ukwethulwa kwesibhunu njengolimi lokufundisa ezikoleni zabantu abamnyama. Balinganiselwa inkulungwaneni ezingama-20 abafundi ababamba iqhaza kule mbhikisho. Bahlangabezana nesihluku samaphoyisa futhi abaningi badutshulwa balimala kabuhlungu kanti abanye babulawa. Isikhathi
isikhathi salezi zibhelu saba isikhathi esibalekile ekulweni nobandlululo njengoba savusa ukuphikiswa kabusha kobandlululo eningizimu Afrika nakwamanye amazwe. Ukugubha lezi zenzakalo mhlazi 16 kuNhlangulana manje sekuyiholide lomphakathi eningizimu Afrika elwaziwa njengosuku lwentsha. Ngabe le nyanga isho okuthile okubalekile entsheni yanamuhla ikakhulukazi emalokishini. Abasebasha base-Winterveld enyakatho yePitoli bakuthola kunzima ukuyigubha lenyanga ngenxa yezingqinamba abahlangabezana nazo njengabantu abasebasha. Phakathi kwezinye izinto abakhala ngazo abantu abasha bakule ndawo inkinga yezidakamizwa entsheni emphakathini yangakubo. Abantu abasha sebeye baba izisulu zezidakamizwa. Yize zikhona izinhlangano ezizamayo ukungenelela ekwenzeni isimo ngcono kodwa akwanele. Ukuntuleka kwemisebenzi kakhulukazi entsheni kuyaqhubeka nokuba inkinga enkulu kule ndawo. Ububha kulandela izinga eliphezulu lokuswela imisebenzi yokuziphilisa. Ukuswela usizo lukamasipala lwezezimali yokulekelela abasebasha ukukhokhela idingo zezemfundo ephakeme. Ukungabibikho okwezinsiza ezanele ezinjengezinkundla zezemidlalo ezisesimweni esihle ukuze intsha eqhelelane nezenzo eziphambene nomthetho. Okunye abakhala ngakho ngokuthi akwanele ukuhlonyiswa kwabasha ngamakhono kwezobuchwepheshe namabhizinisi. Kungaba kuhle uma kungaba khona nezikhungo zezempilo ikakhulukazi ukulekelela uhulumeni ukubhekana nenkinga yezempilo entsheni. Lo mbingo niqoqelwe uMadlamini wendaba ze-SABC ngise-Winterveld enyakatho yePitoli. Usuku lokuhlolela igciwane lesandulela ngculaza lubanjwa minyaka yonke emhlazi ngama-27 kuNhlangulana ukugqugquzela abantu ukuba bahlolele leli gciwane. Namhlanje ke sikubuyisela emuva ngo-1995 lapho kwaqala khona ukusingathwa kohlelo lwalolu suku. Kulonyaka isiqubulo sithi take the test and take the next step. Ingogwana ye-HIV labanjwa kokuthoma ngomhla ka-27 kuMgwengweni ngo-1995. Kwathi ngemva kwalokho kwaba lilanga ekuyeleliswa ngalo qobe nyaka. Umnqopho welangeli ukukhuthaza abantu bona bazihlolisele ingogwana ibanga ubulwele bentungandonga i-HIV. Bazi ubujamo babo bebahlanganiswe nendawo zokuhlogonyelwa nokufumana amapelo wokuhogobalisa obukhali bayo nabafunyana banayo. Ngilonyaka ilangeli ligidingwa ngaphasi kwesiqubulo esithi take the test and take the next step. Esikandelela ukuthi nenge ubazi ubujamo bakho ukhona ukuthatha igadango elilandelako begodu ukhetha ukuhlala uphilile. Ukuzihlolisela ingogwana le nokuzihlola komuntu kuyindlela yokuzihlogomela yabantu ukwenzela ukuthi bahlale baphilile nanyana ibe njani imphumela yabo. Kanti ebantwini abathola imphumela itshengisa ukuthi abakathwayeleki bangasebenzisa iinsetshenziswa zokuzivikela ezifana nePrEP, basebenzisa ama-condoms nezinye iinsetshenziswa zamaphilo ezifana nomjovo nokuzihlolisela amagulo athathelana ngokomseme. Nanyana kunjalo abantu bayakhuthazwa ukuthi bangali ukuzihlolisela i-HIV ngaphandle kokufaka engozini ubujamo bempilo yabo. Kodwana wonke umuntu unelungelo lokwala bona ahlolwe ngaphandle kokuthikameza ilungelo labo lokubana batshejwe emtholapilo. Ukuchaza kabanzi ke malungana nalolu daba sixhumana nomhlengikazi uMamsi Masilela. Sabona Mamsi, siyakwamukela ekhaya ekseni. Ngiyanilotshisa noke ngilotshise nabalaleli. Mamsi, ingabela ubaleke kangakanani usuku lwanamhlanje? Usuku lwanamhlanje silibaluleke kakhulu la sidinga khona begodu sithi senza i-campaign umhlaba wonke la sikhumbuza khona abantu ukuthi i-HIV le ekuyi-immune disease efficiencies isesekhona and abantu abaningi baya-ignora ngenxa yokuthi abafuni ukubonwa nabaye emtholapilo, abafuni ukubonwa nabathatha i-treatment. So ke nasenza ke i-campaign sikhamba sikhuluma ngayo senzelela ukuthi abantu baphume ku-stigma. That is why ke i-government iye yabeka ilanga lelanga 27 ukuthi kukhanjwe umhlaba wonke ebantwini abatsha esikolweni bafundiswa ukuthi bazi ukuthi ubulwele busesekhona nokuthi nasele unabo ungazisiza njani. Mamsi, ngisacela nje ukuthi ukuxoxele ababukeli uqhakambisa ukubaluleka kokuhlola ukuthi kubaluleke ngani ukuhamba uyohlolela leli gciwane. Ngithokoze ngithi mina kubabukeli i-HIV into ekade ikhona
ngicabanga ukuthi wonke umuntu sekayazi ukuthi kukhona ukugula esikubiza ukuthi HIV okungikho okungasabulali umuntu namhlanje kuphela wena na uthethe isiqundo sokuthi uyokutesta uwazi ubujamo bakho ukuthi ujame njani begodwa uthi ungatesta uthathe the next steps sokuthi ke manje uthoma ke sowuthatha imchoga yakho siyakukhansela ke lokho ke na uzokwenza iHIV test ukuthi na uzoyithola ithi positive okuthi ukuthi unayo iHIV yisiphi isinyathelo ongasithatha and then uma sikutestile kwatholakala ukuthi unegative still siyakhansela sikufundise ukuthi ungahlala njani usolo uHIV negative sisusa nestigma ebantwini ngokuthi sikhulume nabo babe nelwazi ngoba esikhathini esiningi umuntu nakane stigma usuka ngazi ukuthi into esikhuluma ngayo le yini okumnandi khulu nje babukeli ukuthi ipilisi leli elithathwako eli1 bekukhona isidakamizwa esifakako ngaphakathi laphayana esibizwa ngokuthi eseverance nje sekunama HIV abizwa ukuthi ama-dolichograveto angasanayo leya eseverance ebebayifaka emapilisini ebeyenza ukuthi umuntu azithole ngathi uhlangahlangene ngathi alale so nje i-treatment ekhona manje ilula kakhulu ukuthi umuntu angayisela angabi nama-complication begodwa angabi nama-side effects. Uma ngabe sibheke emuva mamsi engabe mhlawumbe ikuphi okuhle okuzuzwe yilelizwe empini ngegciwane lengculaza kanye nesandulela sayo? Ngicabanga ukuthi ilizwe lizuze khulu ukuthi abantu bangasafi of which is very important ngokuthi abantu babe nolwazi nangingakuthatha ngikubuyisele emuva le ngesikhathi sabo 1995 la bekuthoma khona iHIV abantu abaningi bebafa babulawa iHIV bafa njalo still basesenestigma sokuthi umuntu asho ukuthi ngine-HIV boza bathola bathi ngineshukela ubathole bathi ngiyagula ugula kwesintu bebabala nje izinto eziningi kodwa akekho umuntu bekaphumela ngaphambili athi am HIV positive nje siyababona abantu bomabona kude siyabeza abantu bayakhuluma kuma radio athi umuntu am HIV positive ngiphila nayo ngiyaphila lokho kwenza ukuthi nomunye umuntu osazifishile khoneni osacabanga ukuthi iHIV na uphethwe ngiyo kumahloni akusese mahloni ngoba akekho umuntu ongavuka athi namhlanje ngiyaphuma ngiyokufuna iHIV. Mamsi ngike ngezwa angazi ngizocela nje ukuthi ungicorrect mangabe ngiyaphambuka ngike ngezwa sekuthiwa njengoba usho nawe ukuthi njengamanje iphilisi selilodwa elithathwayo ngosuku yile ngifuna ukubuza ukuthi ngabe lokho sekuyiqiniso yini ukuthi selilodwa asekho maningi nanokuthi futhi abanye abaningi baye bakhulume ngokuthi leli iphilisi noma lamaphilisi bebewathatha abebenza ukuthi bayagule mhlawumbe abanye bagcine sebedikibala ukulithatha mhlawumbe nje ungasitshela usichazele ngobuhle baleli iphilisi eselithathwa elilodwa. Ubuhle balepilisi elilodwa limnandi ngoba likhishwe i-eseverance ekade yenza ukuthi abantu bazithole umuntu ngathi uphethe uthongo kube ngathi uyagula siyakhumbula nathi njengabahlengi bakazi bokuthi na uzihlabe ngenalidi esibhedlela kufanele ulithathe lepilisi for 28 days bowuzithola leyo 28 days uhlangahlangene kodwana le eselikhona lepilisi olithatha kayi1 okuyidolichograveto lelo pilisi lelo alisanayo leya ngingathi umchoka leya kade ufakwe ngaphakathi obewenza ukuthi uzithole ulele ube nama nightmares uluze iweight leli lisiza kakhulu futhi nokuthi lokho nangabe umuntu ube nalejolongwane angazi bewaluza iweight na uthatha leli pilisi iweight yakho iyabuya so ngikho nje okumnandi khulu ngepilisi olithatha kanye ngelanga. Mamsi iziphi nje izingqinamba ezikhona malungana nezinhlelo zokuqwashisa ngaleli gciwane eniye nizibone? Nangabe ngikuzwa kuhle abantu abaningi bayazifisha ukuthi bane-HIV abantu abaningi bayawasela amapilisi labathi bangawasela bese umuntu uyaliyekela la sithi khona umuntu udefaultile. Ngifuna ukuthi abalaleli bangizwisise ukuthi uma walithatha leli pilisi awuyophinde uhlukane nalo uyolithatha uphilo bakho bonke ngoba lesikhathi lingena egazini lakho
lithatha leya HIV leya nangabe ngingasho ngithi nangabe bowuthi mawutesta utholakala ukuthi unama copies amaningi but mase uthatha leli pilisi mawutesta kutholakala ukuthi kwanga itsholongana le ayisekho hayi ukuthi ayisekho egazini ilele ilalise amapilisi lawa owaselayo bese ke wena uzibona sowupholile uzibona so right uyawayekela ke amapilisi la kulapho ke kuza khona ubunzima obukhulu ukuthi mase udefaultile ugula khulu ube nama TB kusho ukuthi onke lama opportunistic infection ayeza kuwe because leya tsholongwana liyaseyibonile ukuthi yo ayisekho lela pilisi lela elingeza ukuthi ngilale liyavuka ene mase livuka mase uthi uyabuyela kulama pilisi leya tsholongwana seyiyawazi iyawadakha ke manje then bese ugula kakhulu. Mamsi uma ngabeke usuthatha leli philisi okhuluma ngalo ingabe kuyiqiniso ukuthi ena usuthi mangabe uyohlola manje uhlolela lona igciwane leli uma kutholakala ukuthi ke upositive emva kokuba ke usuyaliwe kwakhulunywa nawe ngokomqondo ukuthi usuqala ngaleso sikhathi uqala itreatment lokho kudala bowuthi ungathola ukuthi HIV positive kusatestwa kusenziwa ini kodwa nje uma ungeze emtholampilo ngikuthole ukuthi unalo leli gciwane ngizokunikeza itreatment ngikuqale leso sikhathi ukuthatha bo CD4 count ukuthatha bo viral load ngizokuthatha wonke lawo ma test ngiwathumele elaboratory kodwa wena ngaleso sikhathi with immediate effect so uqalile ipilisi ikakhulukazi balaleli laba abomama abazithwele yenza sure ukuthi uma uya ukuzibona ukuthi uzithwele iya emtholampilo ungakafiki ku3 months senzelela ukuthi nasikuthola ukuthi uHIV positive siqale ngale pilisi ukuthi umntwana wakho makazalwa abelethwa avela nganayo iHIV. Ngakho ngamanye amazwi kubalekile ukuthi uhambe uyohlola mangabe uyithwele kusaqala kusazinyanga zokuqala ukuze kuzokwazi ukuthi kuhlengwe umntwana. Sisimami sisibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ekseni siphinde futhi nathi sithanda ukugqugquzela ababukeli ukuthi baphume baye emtholampilo ukuyochecka nokuyohlola igciwane kanye kanjalo ke nesandulela salo iHIV and AIDS ukuze bezokwazi phela ukuthi bakwazi ukusheshe bathole imishanguzo ekahle isikhathi sasekhona bakwazi ukuthi baphile impilo ezinempilo. Asisiquke futhi imbukeli ngaseyitolo sizobuya emva komzuzwana. Latsho igwijo ngoku ke singena kwisiqendu sezemidlalo. Liyaqhubeka umtinga iqela leqakamba lamanina ase-Australia elabethe iqela leli kwelamagqibela kankqoyi kwindebe yehlabathi ye-T20 ekuqaleni kwalo unyaka. Umdlali oyibamba esiswini eqenjini neCroatia uLuka Modric usecikicise isivumelwano sonyaka owodwa neqembu Real Madrid kanti kulindeleke ukuthi ahlale kuleli qembu elingompetha bebhola eEurope kuze kube unhlangulana ka-2024. Unyaka wesithathu uModric oneminyaka engama-37 ubudala elula inkontileka yakhe ngonyaka kuleli qembu iMadrid njengoba bekufanele iphelelwe isikhathi ngonhlangulana. Ngaphezulu kwezicoco ezinhlanu ze-UEFA Champions League uModric usenqobe izicoco ezimbili zeLa Liga, ezimbili zeCopa del Rey, ezinye zeSpanish Super Cup kanye nezinhlanu zeClub World Cup. Lionel Messi udlale kumdlalo wokunika imbeko kulowo wayengumdlalo weArgentina uJuan Rema nowaba ngumdlali wonyaka amatyeli amane eArgentina. Emva kolibaziseko leminyaka elithoba uBoca Juniors uhloniphe usekela mongameli wayo uJuan Rema ngomdlalo neArgentina. Abadlali bangoku kunye namaqala ase-Argentina baye babhekise imibombe baleni uLionel Messi noAngelo Di Maria bebephakathi kwabo benike imbeko kweli qala. uJuan Rema kuninzi akuphumelele neBoca Juniors ngexesha esadlala. Safika ekupheleni kohlelo kodwa siyabuya ngo
ngomso Washoka my idols. Mabasibize sizobaculela. Bukelisa sesifike ekupheleni ke kohlelo lwethu namhlanje ekhaya Jikelele breakfast show. Siyabonga kakhulu babukeli ngoxhaso lweni nokusithanda kangaka nokuthi nihlale kanye nathi. Amahora amathathu onke phela ukusiqale ngehora lesithupha. Nakusasa nje mbukeli sizasobe sikhona. Sikhona kusukela nje ngomsombuluko kuze kube lesihlanu ngehora lesithupha kuze kube isishaka lolunye ekseni. Manje ngesishaka lolunye ekseni sobe sivukile neke nakusasa. Njengoko seyitshilo kaloku uqaba mamtshali into yokubana sibamba ngazo zozibini izandla ngenxaso yenu engagunqiyo. Nanga nangomso kaloku ningenza njalo basembo. Thina kaloku ekhaya Jikelele siyaqinisekisa into yokubana siniphakela zitshisa. Kunjalo nje noba kaloku asisekho emehlweni enu kodwa qinisekani into yokubana sihleli kwincaka-ncaka yengcambu zenhliziyo zenu. Nxibelana nathi kaloku kumakhasi ethu onxibelelwano phaa kuFacebook anda igama elithi SABC ekhaya Jikelele. Nisixelele into yokubana zintoni nina enifuna ukuzibona kuba leni nkqubo ngeyabo mamtshali. Ngeyabo futhi akekho omunye osenzela yena ngaphandle kwabo. Nibe nosuku olumnandi babukeli nisale kahle. Simthanda ngothando lukaLoba.